بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ربنا سبحانه وتعالى جلك برحمة أو رحيمة وحليمة وعليمة وديال عبد خو رؤوف رحيمة بس أجي رب العالمين اشهرت شكي هابتا عاجز بو هنجي عاجز بونا ويا دجواره شو خذ تعالى بشن إن بطش ربك لشديد ليدانا ربي يا دجواره رب العالمين أجرش عبدك يخو عاجز بو هميتش دشوي عبدي عاجز بو صحكي دمائك سورة الفاتحة دا رب العالمين بشن غير المغضوب عليهم نقول الذين غضبت عليهم مثلا نويت أجي عاجز بو نأويت كل عاجز بون بسلوانا دهات يخالي عاجز بون سلوانا دهات يخالي مع العلم بلي رب العالمين يقول صراط الذين أنعمت عليهم يعني بس وقت بويا صحبات عاجزية شو هاتا جهورين غير المغضوب عليهم جمعي قد نكون مفردي بوچی چونکی رب العالمين اگر عبدك يخو عاجز بو همي تشت دجي عاجز بن ملائكت دجي عاجز بن عسمان دجي عاجز بن برح دجي عاجز بن جيا دجي عاجز بن حتى حيوانات دجي عاجز بن هر وکی ایش مروف صالح وید باشد بشتن وقتی کو من دید با دواره کامن یا دست نخوشد گل من آنجی هفجینا من نابینا من و مشکلات پیدا بوی از دازانم سرا گناه کو به امریه کامنه سکه سبحان الله حتی حیوانات هست بید کن بله جبالند خود تعالی قد غیر المغضوب عليهم هنده اجاره هنده مروف تید تنازل کن ده خود عاجز کن بس ده هنده شخص راضی کن يعني سبحان الله ده هنده تشكارة كتن يت ممنوع يت حرام بس ده مسؤول خو الكاري راضي كتن انجي ده هفجينا خو راضي كتن انجي ده مثلا مشتري خو راضي كتن سبحان الله افمرو في تاني اويت كوتو محاولة يوانا راضي كي هر او خودش تعاجز بن وابنا اخفتنا منه بلكي ابا اخفتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاود بيجتن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس هر کسی که راضی بونا خلکی بدست خواه بینیتن اب عاجز بونا خوده یعنی حتی خلکیش خو راضی کد خودش خو عاجز بکد هنگی خودش دیجه تورا بیت و ده خلکی جیجه تورا کد رب العالمین ده خلکی جی ولی کتن جوی مروفه هنی عاجز ببن سبحان الله ترابونا خود تعالى سر هر تشكي بيتن او تشتي فلحي نابينتن چب كتو چب بيجيتن حتى اف عاجزبونا هنين نرابيتن وهندي عبد يبردوان بيت سر گنه اصرار بكتن سر خلاتي اخو هنجي عاجزبونا خود ده دجوار تر لئت و ده نزيك تر لئت باشه چو از ده ترابونا خود تعالى سر خو راكم اگر خودش من عاجز بو از ده چوا تعامل دیل خوده کم و ده چوا سرداری کم آوه بسیاره از ده چوا سرداری کم دیل خوده اگر عاجز بو رب ما سبحانه و تعالى اديال هندكو يتوريش عبدك يخو بس الديف بردة مهلة الدته فرصة الدته اديال هندكو بحق خود تعالى وبأمريكا ديال هندي فورا ابجهي تمافخو بحق ويا بس دي فرصتك ودي خود تعالى دته وفرصة هند بجني مرحلة إمهالة يعني مرحلة الديف بردانة مرحلة كا وقتية محاولة كأفكسي هن الزي رب العالمين خو راضي بكت بري تشكر بداتا هر کشمه اگر وی گفت وی مرحله هنی دا بجیتن بلا وی مرحله بدرسته های بکار بیندن وی فرصت بدرسته های بکار بیندن بری اف مرحله هنی بدماهیک بیتن چونکی اف مرحله هنی هر گاوه که مرحله امهاله مرحله دیف بردانه بدماهیک هات عبد داخلی مرحله طول وگر نبیتن وقت رب العالمین اش عبدك خو عاجز بو اکثر طول جه ناوکته بلکی ده فرصت دته ده فتره کی دته دل دیف بردتن دوی هیلتن گلن ده خود تعالی جه عاجزه دوی هیلتن بلکی بزفرید
بلكي جناها خو بهيريتن سبحان الله چه بيتن رب العالمين السر عبدك عاجز بيتن بس او عبد هس بينكتن احتمال عند مروف صلاة دجين بن عاجز بونا خود تعالى وهس بيناكن ويكو وانا بهيريتن سر قيدا جيانه هر حلمو الديف بردان خود تعالى رب العالمين الصبورة يه حليمة اگر ايك بيجيتن چو از زانم كانه هانو که خودش من عاجز آنه جواب جلك يفصانه هي اگر هاتو عبد يه مصر بيت يه بردوام بيت السر گناه هندي بين گناه خلاتيات زانت خلاتيات بس هريتيتن التيتا ترسيان وما ترسيه هاي كو خده يجي عاجز بيتن اگر رب العالمين شكر بو عنادة ديال كسنين طولا خو جيبا بيتن بي سيجو بي سبب اگر رب العالمين همي مخلوقات بته هلاكه وش ناف ببتن چش ملكي وي كيم نابيت و چجي كيم نابيتن چه تشتيش ملكي وي كيم نابيت و چل زيده جي نابيتن بلكيش رحمه خود تعالى اويا كو رحمه وي يدبرا تربونا وي راكري دائما رحم پتره اشتوربونه دش چه بيتن اگر هاتو مرحله رحمه انجي ام بيجين مرحله الديف بردان بدو ماهي كات خود تعالى الديف تبردا بس تو هر نظري اف مرحله بدو ماهي كات اگر مرحله الديف بردان بدو ماهي كات دي مرحله طول فكرنه دس بكتن اعوذ بالله مرحله كا جلك بزحمته وبجلك شكل الشيوى يا رب العالمين دي طولش عبد خوبكتن هلك الديف حاله سلو بروي اگر کسک نیوکا تو ربونا خود تعالی دابید ده چی کتن فدویل سرته تو هانو که حالت طواری راجهینی بلز بری کور تشتك ریدتن تو ده بجازت شکم اگر تهس بکر که خود تعالی اشته عاجزه واشته توریه ریکه که هی که تو ربونو عاجزای خود تعالی سرته لادتن بشکل که کجا کدی راضی بونا خود بوتا بینته و پشتی کتش دست دهی حل چرا سری چیه؟ چرا سری اوه تول ایکیب گریه تجوه ورطه و اوه ورطه نا تو کفت تیدا تجه خلاص بکتن و تو چه کسی نا بین تا خلاص بکتن الا هر اوت نبی سبحانه و تعالی او ده تجوه ورطه نا هنه و جوه تو ربونا هنه خلاص کتن همی تشتا وقتی که رافین هبیتن ام جيت رافين بس يا رب العالمين ام بوت رافين لو ما خود تعالى قوتي ففروا الى الله هين برافن بس چوا بولاي خود تعالى هاتا ديت سرداري ديال خود تعالى يا جدا و جياوازة السردارية ديال المخلوقات و كسان دي باشا چوا دي رب العالمين من خلاص كتن رب العالمين تشتربون خو خلاص كت اگر تو هوارد خوب جهن يوي جبرندش پیغمبر گوتی عليه الصلاة والسلام لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ما چه پناگه نین ما چه تو کسی نینم هوارد خوب جهن إلا بولای تنبیتن تو ده خوب وی اشوی پارزی بی واسطه بی تشتک و بدل چه کسی که دینه إلا خود تعالی تنبیتن جبرند پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا بشن اعوذ برضاك من سخطك يعني الدقة اتهل بجارتنا كلمات يعني يا ربي برازي بوناتا اسخو اشتربوناتا اتبارزم رب العالمين بيش وقال ربكم ادعوني استجب لكم دعاش من بكن داش جواب هابدم تو ديال خودي باخذ بيجي رب العالمين بهمي هستت خوب همي مشاعر خوب ديال خودي باخذ اش دل خود ديال رب العالمين باخذ بيجي يا ربي توش من عاجز نبي ديال خود تعالى باغفى يا ربي توش من راضي بي يا ربي من اجبلي تكس الدينينا بيجي يا ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أجر توش من عاجز نبي من تشدي بمنخمة ديال خود تعالى باغفى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ديال رب العالمين باغفى بيجي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مش من باور بك
تو ای برای خوشتوی ای خوشگاه جا واللهش من باور بکه رب العالمین دشتر راضی بیتن رب العالمین دشتر راضی بیتن چونکی خدا گوتی و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. یعنی ما اگر دخواز راضی بونش خود تعالی نکر هنگی تو ربون خود ده زیده تر لیتن. پیغمبر بیش علیه الصلاة والسلام من لم يسأل الله غضب الله عليه. او کسی دخوازش خوده نکد که خوده جه راضی بید خوده ده جه تورا بیتن تورا بونا خوده ده زیده تر لیتن و رب ما سبحانه و تعالی ویشند زانیتن که او ده پاشش ما عاجز بید اکی ام دخوازی جه نکن و رب العالمین زانیتن که هندی که عبد طاقت و هیز و شیان البرانبری تورا بونا خود تعالی نینن. مشكلة قضية هاي وأف مشكلة هندي بما ديار كتن كانت چند بلز مرحلة الديف بردان بدماهي كتتن أفيا هندي كجناها حتى أجر هاتو يا بچيك جي بيتن گناه دي مازنتر لئتن اگر هاتو تتحالت تربونا خود تعالى دا بكي وقتی که خودش تعاجز تتوی حالتی دا گناه بکی فرقت حالتك دا. يعني جرى جرى دبيني اگر کسی تحمل خلاتية تبكت وقتی که اشتا راضي فرق وقتی که اشتا عاجز همي تحمل هميوان خلاتية ناكتن. وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. کارك جرى جرنجهي بدویه درباره خود تعالی تو چنده بزانی هندی که رب ما بزانه گرک لز راضید بیتن و بکیم راضید بیتن اولش بر کرم و قنجی و فضل خود تعالی اگر نه رب العالمین هجی گلکیه بس رب العالمین کیم راضید بیتن بر کرم و مردینی خو و زی راضید بیتن لحظه که بتن داده توبه کی تو ربنا خود ده بیت راضی بو بلکی پترش به رب العالمین ده کیف خوش بیت ده کیف بتایتن ده کیف بتاعتم پترش هنده اگر ایکش مرنه خلاص بید چند کیفای بید ده پتر کیفا خود بتاعت وقت تو زفر یا رخ رب العالمین وقت تو توبت کی و اویا مثلا تو محاوله بکه رب العالمین راضی بکه ابوان تشتا او حاجت کت بو نمونه پیغمبر بیش علیه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحان الله چند تشکی جوانه صدقه و خیر برزیفه تربون خود تعالى الطامرينيتن رب العالمين سبحانه وتعالى ادفيتن اشترازي بيتن فترش هندكو تدفيتن تشوي رازي بي والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. رب العالمين دائما دفيتن هين توبة بكن اوید کو دیف شهوات چن ادویت هین خار ببنو شریک لادن خود ادویتن سر هوا سویگ بکتن و انسان گلای لوازه هاتیه چه کرن بس یا بفایده رب ما چجا کسش رحمه خو ناترد کتن ناکت داره بس هندی مروف هندی جاره یعنی دبین هنده مروف سبحان الله دبیجی اما اوید دویتن رحمه خود در کبیتن هندی مروف مصر سرگونه دبیجی اما دویتن بشن الا شما آگری یه مصره که خودش عاجز بیتن یه مصر خود تعالی عاجز بکتن سبحانه و تعالی اگر نه بردام رب العالمین گازی ویت کتن هر روزانه رب العالمین شتد ویتن تو بزوری نه ویتن شت عاجز ببیتن رب العالمین شتد ویتن تو بزوری بو بن حج کرنا خوده بو بن راضی بون رب العالمین پیغمبر بیش علیه الصلاة والسلام رب العالمین پروژه دست خو درشت کتن بو گناهکارت شوه دا توبه بکن و بشوه دست خود رشت کتن بو گناهکارت روژه دا توبه بکن و اوه همی روژه حتى تطلع الشمس من مغربها الله أكبر حتى روجش روش آوایت هلتن روجانه رب العالمين شو و روش گازی تدکت توبه بکی و دویتو توبه بکی و حسیتو توبه بکی و بزفر يا رب العالمين سبحانه وتعالى باشا چجارا نريد يديلتا و هندك قود بيتتا هرا بابت الهيفيوتا جلك عاجزة الغرفة الهيفيوتا انجي قد بيتتا مدير جواباتا افريكري جلك عاجزة هرا الهيفيوتا جلك عاجزة انجي دزجهت امنه غازيتا كربيتن وبعاجزيفا وقد بيت مشكلة كهي تدفت بها فيري حاضر بي وفجا بشنجي
كيف بيت دال غادا هزرادا قلق دودلي كاده چه بجم كاده چه بيت و پشتی تو چیاویره برام بریوانا تراواستی بشكل آخفي هيدي هذا أدبن و پشتی تو ساعت يتلتا كاني يعني ولحظة دا وقتی که تیتا کنی تو دهست شعورك که دهست که دفته پیدا بیتن آرامیه که راحتیه که گلک مثلا الظانم تو نکات ظانم بحثی کیش شعوریه و من بحثی کیش هستیه چونکی چه بیتن یا سرترابوری هنچت بيجن مقصد من هنچت بيجن اف هسته هنه الدف ما پیدا بیت بس به جاری نبران بری مدیری نبران بری بابته نبران بری دزگهت امنی بران بری ایکی کو گلش مدیری گرین تره گلکش وزیری گرین تره اش همي مروفا گرین تره اوجي خود تعالى از متأكدم كو اف هسته هني روجا قيامت دي بو هوا گلای شرين تربيت دي گلک جوان تربيتن وقتی كو هنچن بردست رب العالمين راوستن روجا قيامته و ساحة حشرية و بناوه تتا غازي كرن و تو تيل بردست خود تعالى تي راوستاندن و تو سحت كي ربك يا رحيمة يا رحمانة اشتي عاجز نينا هستي دي شبيتن شعورة دي شبيتن تو ترسيا يشتفي عاجزة يشتفي و تو سحت كي يشتى راضية أزم متفائلم يجبينم جلك كو بإذن الله أفا يادي ريدة بومنو هوا الرجا قيامته بله ورم بيش بأبروكيا بلي كو تشي ريدة دا أم ربي خو أشخو رازقين بالتوفيق أديال ما بن خلق به والحمد لله رب العالمين.